Pozdrav moji ljudi, evo imam par savjeta kako prepoznati toksičnu prijateljicu. Imala sam jednu takvu, Bože dragi, hvala što sam je se riješila. Znači, cijeli život se okreće oko nje, oko njezinih problema. Znala sam par puta nazvati i reći, znaš šta mi se dogodilo? I ona je znala odmah reći, riješit ćeš ti to. A znaš šta je kod mene bilo? Znači, vraćala je odmah brzo sve na sebe. Gledate kao konkurenciju. Dobila sam novi posao, njezina reakcija je bila, baš mi je drago. A šta misliš, budeš li ti to sve uspjela, djeca, muž? Znači ona je to nekako okrećala na negativu, što u biti da se veseli što sam dobila posao, ona je to znala uvijek iskritizirati, ćeš uspjeti, ćeš stići, možda ti je to malo prenaporan posao za tebe, si dobro razmislila o tome, znala je to tako upakirati. Savjete je upakiravala kao ljubazne kritike. Jednom mi je rekla, imala sam jednu haljinu, kaže ona meni, baš ti je lijepa haljina, prikrivati tvoje problem cone. Ok, ja na to nisam ništa rekla, samo sam prihvatila kritiku i šutila. Manipulacije je znala raditi da sam se jako osjećala loše. Jednom me je nazvala i rekla mi je, eto, zato što si ti bila na kavi, imala sam problema sa mužem. Kaže, moj muž je rekao da zapuštam familiju zbog tebe. Tu mi je takvo loš osjećaj napravila da sam ja jedno vrijeme sam mislila, ja sam se toliko loše osjećala. Ona je od toga napravila dramu ko da sam ja kriva što sam ja jednom s njom otišla na kavu jer je njoj muž to nabio na nos. Znači radila je takve manipulacije da sam ja uvijek morala paziti šta ću reći. Imala sam uvijek osjećaj da moram hodati po jajima da bi njoj ugodila. I ona zadnja stvar, to nisam shvatila, ali tu se već od početka pokazala tračanje o drugim ljudima. Ona je tračala o svojoj šogorici, kako je odvratna. Majka joj je bila užas. Nije ni jednu prijateljicu imala da sam ja mogla reći, ok, ima prijateljice. Njezina najbolja prijateljica je naravno bila kriva. Kad su se oni posvađali, ona je meni znala reći, ona je meni napravila ovo, ona je meni napravila ovo. Znači, nikad ona nije bila kriva. Imali smo jedno vrijeme, jednu prijateljicu, u troje smo bili, znači, s njom se isto na kraju posvađala. Bila je ljubomorna jer sam se ja jednom sa tom drugom prijateljicom našla sama na kavi i onda mi je znala reći šta je, ja više nisam dobra za to društvo. Dragi moji, to su vam jedan od najčešćih problema. Nadam se da vi nemate takvu prijateljicu i uživajte u